İbrahim dosum da maqtagan ama dosun Allah qanday sınadı? Otqa kapıla ırgıtı ot bolsa düşüp kaldı go. Görün Allah Taala saqtады biroq. Otqa uygan жоқ. Balazın 13'e çıkan balazı, жалгыз balazı. Soydap düşündü hüküm kıza, soyan da hareket kıldı go. Ha? Kurbanlık kılamdı. Ana Allah Taala ne aytdı? Ya İbrahim, sen oğlundu koya ver. Senin balan bizge gereği yok. Ha? Biz bolgon sınadık dedi. Göründü mü? Sınav eкен mi? Hajar Aleyhisselam'dağın enesi sınadı ayalın. Ayal kişi, жалгыз balası var, 13'e çıkan. Üçün soyamsa enesi makul oldu go. Göründü mü? Juğutu giyintip, tapsa kılıp koşup verdi go tasmalar. Allah üçün ben жалгыз balağında geçtim de, göründü mü? Баланы ше, İsmail Aleyhisselam. Allah үшін мен құрбандық қошқа дайырмын деп бойын сұнды ғой. Көрдіңдер ме? Мына үшін сынау деп үшін айтады. Кейін пайғамбар Алла Тағала не айтты пайғамбар? İbrahim, biz болған сені сынадық деді. Сенің баланың бізге керегі жоқ, қоя бер деді. Көрдіңдер ме? Жебір Алейхисаламды жіберіп, бейіштен бір қошқар алып келді. Ана қошқарды сой құрбандық қыл деді. Қошқарды сой құрбандық қыл деді. Құрбандық қылыш бізге важип болып қалды. Ертең құрбан айт күні бардың бірден қой сойып, құрбандық қылышыңа керек. Жеті кişi uy soyacak болады. Bir kişi bir koy, eski, ulak soyacak болады. Біреуге берсең, қошыңа берсең, туғаныңа берсең, өзің жезең де болады. Болса өзіңе бала шақаңа ет қылып берсең болады. Түсінер ме? Ешкімге бергің келмесе өзің жей бер балшаң болады. Жоқ құрбандық қылыш керек, soyыш керек. Ошо құрбандық қаяқтан қалды? Құрбандық ошо 3 kişinin құрбаншылығынан қалды. İbrahim Aleyhisselam, Hacer Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam 3 kişinin құрбандықшылығынан құрбан деген Аллаға жақын болу да, Аллаға жақын болғандығынан құрбандық бізге важип болып қалды. Қой сойыш. Бізді баланы сой деген жоқ, қой сойды бар. Қой сойды, қой сойып барсаң ет бізде ошоға жарамайды. Бұл жерде қандай сүннет өтіп жатыр? Ошон үчүн Алла Таала İbrahim'e айтты, "Ya İbrahim" dedi. "Kıyamet günü sen men astıma taza жүрек, саламат жүрекмен келесің" деп айтты. Ар бириң Аллага астыға таза саламат жүрекмен барышыңыз керек емес пе? Барыңыз. Көрдүңөр кандай? Шек күмөнү жок. Ane mi deydi? Kolu butu kesilgenler kimdir? Bular qo'shnisiga ziyon bergan. Qo'shniga da ziyon bermish kerak. Qo'shni bilan yaxshi yashash kerak. O'rislar da sosed deb yaxshi muomala qiladi. Bunlar qayerda bor? Qo'shni bilan yaxshi muomala qilish kerak. Musolibun ala juzunar. O'sha odamlar sulton yemi butaq tozoqning butag'ina ilingan. Tozoqning ishine ilinib darg'asini qo'ygan odamlar kimdir? Bular sultanga söz taşıganlar. Çoğundorga söz taşıganlar. Ошондой болбош керек. Аллазум ашата натфан минал жиф аллази ямату яташхават лазат. Алем ушундай катуу сасып кеткендерчи, ириңдеп сасып кеткендер. Булар дейт, шахватка берилгендер, кумарга берилгендер, арака берилгендер, зинага берилгендер. Түшүнүп атасыңарбы кандай экен? Ушулар каттуу сасып оозу мурдунан астындагы аламат аппараттарына мына жинси мүшөлөрүнөн ириңдер агып турат, сасып турат да. Адамдар мындан жиркенет. Муну жогосо экен биз ишибизден деп. Ушундай катуу болот. Бул катуу нерсе. Оямнаун акыллай мин амуалихум. Жана дейт, Аллахтын акын малдарынан кайтаргандар. Закат садака бербегендерде ушундай акыбал болот экен. Валлен ялбосун жалабихим фал акбир фахру хаяла. Алеми дейт. Жана карамай кийип алгандар. Карамай жармашып, карамай от жармашып булар дейт. Tekebirler. Şalkalap bazı yok var. Tekebir. Hiç ilbey. Maktanıp bazı jüröt. Bazı jürötten çakılıp bazı. Süyledi tekebir olup süyledi. Maktanıp süyledi. Şunday adamlar. Oşunday yazarız oşunday oldular. Oşun için tekebir bulmuş gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam uşul 10 türlü adamlardı. Şunday bolot. Bu men ümmetim içinden çıkat dep gözünden yaş kuyulup uylap ayttılar. Görüyor musun? Yawma yunfaq fi suri fatat afwaj degan surenin tafsirin Muaz bin Jabalga uylap düşündürülüşü.
Kaçan kıyamet bolup suruna üylөгөндө адамдар топ болуп келет. Ал топ болгон адамдын ичинен Алла Таала мен үммөтмөн 10 түрлүү жамаатты, 10 түрлүү элди бөлүп чыгарып алат. Бөлүп таштайт деп ушул 10 түрлүү адамды айтты го. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн эч убакта сөз ташып, же болбосо арака, зинага, алиги шахватка берилип кетпеш керек. Өзü бүгүн тема муфтияттын фатвасы боюнча зина жөнүндө да. Зина. Lekin men kecha o'qib qolganim uchun zinaga qaraylagan yo'qman. Endi zina jönündө kичине bayon qilib qo'yayın. Shu so'z arasida muftining qazini aytgan qilishlar bizga vojib bo'ladi. Vojib degan bizga millet bo'ladi, so'z aytish kerak, qilish kerak. Wala taqrabu zina degan Alloh taolo Qur'onda sizlar zinaga yaqin yo'lovlar degan. Zina qilbag'lar degan yo'q, yaqin yo'lova deb aytdi. Yaqin yo'lovish kerak. Eng yomon cho'ng günöge kiradi. Eng cho'ng günöge adam o'ldirish, aroq ichish, zina qilish, g'iybat qilish, murosning molini yeyish, ya qarash, harom yeyish, baxshilik, siyqishlik qilish, to'lg'ochilik, shunday 7 turli cho'ng ish, bular krupniy günöge kiradi. Başka mayda-shida günöni 5 vaqt namoz, juma, orozo, ayt namozlar, o'rtada qilgan mayda-shida günöni yuvib ketaveradi. Al bu 7'ün jara sanadimi? Cho'ng krupniy günö. Buni hajga borib, Ka'bani aylanib tavba qilmaycha geçmeydi. O'shuning uchun hajga borish kerak. Cho'ng günö qilgandan keyin hajga borish kerak. Hajda geçilib ketdi barcha. Bir yigit Peygamberimiz aytgan, "Ey Rasululloh, bana ruxsat bering, men zina qilayın" deydi. Degende Peygamberimiz aytadi, "Ey yigit deydi, senin yeğening barmı, yeğen barmı, kızın barmı, qarindoshing barmı, ayolun barmı? Bar. Oşonu başka birine zina qilsa sen yaxshi ko'rasan" deganda. "Yo'q" deydi. "Anda senda qilma" deb aytganda, ko'rdingmi? Endi zinaning oqibati bu bunday bo'lib qaytadi, qaranglar. Kim birovning nikahsiz bir ayolga yaqinchilik qilsa, o'sha nikahsiz ayol da birovning enasi, birovning qizi, birovning ayoli, birovning qarindoshi da o'shaga yaqinchilik qilsa, buning jazosini Alloh taolo. Söz o'sha semiyasidan, bola chaqasidan o'sha zina boshqa birov qiladi shuni. O'shani qaytadi. Tushundingizmi qanday ekan bu? Bu eng yomon narsa-da. Buna ehtiyot bo'lish kerak. Alloh taolo nima aytadi? Fanku mataba Allokum minan nisa'i masasuzu ruba dedi. Sizlar uylanguli ayollarning yaxshisida 2dan 3dan 4dan dedi. Al dag'im nega kerak sana bu? Erkek bo'lsang uylanolmaysan, to'g'ri? Senin balang, senin katınin, senin kızın da. Birovning qizini bozdirib qo'y. Al seni balag'ini ertaң to'rga götürürsün. Sen ko'rgan musulmon götürürsün. O'sha yaxshi bo'l. Ko'rdingmi? Aning barliq yashash bo'ladi da bu. Qiyomat kuni o'sha balag'ini tashlab qo'ygan xotin, zina qilgan erkak barlig'i tozoqda suvda süzgönday süzedi. Va tozoqning ichida suvning ichi. Qon iring. Bo'q siydik bundayda. Tinatul deydi. Etajdan tushgan kanalizatsiya bor suvlar. O'shalarda, o'shunday narsa ichida suzib yuradi bular. O'shunday jazosi qattiq bo'ladi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Zinani tushundinglar-a? Zina degan qattiq narsa. Bundan ehtiyot bo'lish kerak, qilmash kerak. Endi bu yerda nima uchun Alloh taolo aytdi? 2, 3, 4 uylanda ruxsat berdi Qur'onda. Bu yerda sen farz qilmaysan, vojib qilmaysan, yo'lda sulush, ruxsatdan ruxsat qildi. Nima uchun shunday qildi? Aql zaman yaqin bo'lganda, ayollar, qizlar ko'p tug'iladi, erkaklar az tug'iladi. Tushunyapsizlarmi? Birida men misol o'zimga aytayın, 8 qizim bor, 3 yil o'g'lim bor, ko'rdinglarmi? Ashiq ekanmi? O'shanday. Birinchi sebebi bu. Erkaklar qiyomat yaqin bo'lganda az tug'iladi, erkak bolalar. Qizlar ko'p tug'iladi. Bu birinchi sebebi. Ikkinchi sebebi İslam taragandan shu kunga cheyin, qiyomatga cheyin musulmon kafir so'g'ish bo'lib kelgan, bo'laveradi. Bugunda ana musulmonlar erkaklar so'g'ishga qatnashib bo'g'ilib tag'in, ayollar uyda qolib, ayollar soni dag'ib ko'p qiladi. Erkaklar soni oz bo'lib qoladi. Birinchi so'g'ishda bilasizlar, televizorda ko'rdingizlar. Afg'on so'g'ishida, Amerika so'g'ishganda birinchilar bombalaganda 25.000 Taliban yo'q bo'ldi. Birinchi bombalaganda 25.000 erkak o'ldi da bizlar. Bu degan 25.000 ayol yeriz yo'q qoldi degan so'zda. Bilgan qanday? Ko'p bo'ladi. Har bir ayol
Her bir ırgası yene boldu. Her bala ulu bolgusu keledi. Turmuşa çıkısı keledi. Biliyor musun? Bu uşunday nesi da. Üçüncü sebebi erkekler yoğur жүрүшü. Көп кандай Россия жүрөсүң, сапарда жүрөсүң, кырсык учурайсың. Орузуң, тез өлөсүң, өлүм көп болот дагы, аялдар үйдө калып, өлүм азыраак болот. Bu üçüncü sebep. Üç sebepten ayakların sanı köp olur, erkeklerin sanı az bulur. Bu sebepten Allah Teala ne koydu? Ülen bile 2'den 3'ten 4'ten de boşalt veriyor. Düşünüyor musun? Daha Moğol'da bir yerden barını alıp çıkma öyle. Yok kudretine kara bir ok. Fiziki güçlü oluşun gerek. Finans güçlü oluşun gerek. Ha? Dört üy kurup verişin gerek. Barında şartın kılışı gerek. O şey kudretin cesten uygulayış gerek. Hani eş bile bir oyun bakal bir adı ikincisine çıkıp ulaş gerek. Anda ne gibi oldu? Düşünüyor musun? Bunun sebepleri var değil mi? Sebepleri bir ayal oğru, bir ayal töre verip misal şuna. O şunda sebepleri benim yüreğinize ruhsat buluyor. İkin zina kılış olmuyor. Bir adam tabiattan şahvatlı olur misal için. Al bir ayağa kalınsın baydan. Ağa yok gerek. Ağa bir şey gerek değil mi? Bu şunda bulganda Allah ruhsat, Kur'an'da ruhsat veriyor adam. Bir de ruhsat verdi. Zinanı düşündüler da. Hem bu Müftinin patıvazı zina jönünde olmalı. Şunu sizler zina düşündürdüm ha. Zina kılmaygıla, andan sonra üylengüler. Üylengüler, mümkün senden bir alım çıkat, mümkün bir karı çıkat, mümkün sadık çıkat, mümkün bir batır çıkat, mümkün bir hakim çıkat, mümkün prezident çıkat sen bana. Bravo. Ucundaydı. Hiç şey yok degende Müslümanın sanın koyu ödedin orada. Bu da sizler için, biz için fayda olur. Düşünüyor musun? Müslümandan sanın koyu. Hoş bu yanacak şey. Kapırlara soğuşa çıkanda Müslümanlar çok olsa kapırlar soğuş almaydılar. Müslümanlar koyu geldi. Yok degende Müslümanlar sanın koyu ödedin olur. Bu yanacak şey. Nabanı öteyleme ha. Zina jönünde düşünük boldu kişiden. Düşünüyor. Yani naba. Cenab-ı Kur'an'da ulan tavus tağın. Bismillahirrahmanirrahim. İnna cehenneme kâd mirsad. Elbette cehennem, tozok. Cehennem diye tozok da. Tozokun bir atı 7 tozok var, 7 türlü atı var da. Birovun atı cehennem. Birovun voy. Birovun sakar. Birovun sayır. Uşuk okşuğun 7 türlü tozok var, 7 atı var bunlarda. Cehennem degen dağı tozokun atı. Cehennem bu tozok sizlerdi kütüp durat deydi. Bu gelecekte biz tozok ketdi olsa, kıyamet ketdi olsa, kıyamatta tozoktu 10 jaga, sol jaga koyup, 5'ti 10 jaga koyup. 10 jaga karsan 8 5'ti görüp turasın, sol jaga turasın, 7 tozoktu görüp turasın. Allah Kur'an'da ne aytadi? Ojaha yawmaizin vel malaikatu saffan saffa Veci yawma cehennem. Kaçan kıyamet olsa asmanda sap olup dizilgen periştelerin koştuğunda senin rolün gerek değil. Asmanda gerek zaten. Bir periştelerin koştuğunda. Anan tozun alınıp gelinip dedi. Peygamber Aleyhisselam şu hayatta okuganda sahabeler sonra ya Resulallah tozok kanto alınıp gelinip dedi. Degende mi aytdı? Tozoktun jet tozok mantıkada okşuganda, mantıkada eseptizde birinin üstüne birim koy koygan, basılıp koyganda en üstünde kapkağı var. Alı bir perişte saklap duradi. Eğer kapakta açsa asman yer ötönüp geledi. Şunu alıp geledi. O tozoktun 70.000 vuruşkazı var. Her bir vuruşkazında 70.000'den perişte sürüp geledi. Bir periştenin gücü, dünya adamların gücünden güçlü olur. Şu nesne çıkır var. Uşunday perişteden 70.000'i her bir vuruşkazın kanı okular. Kıskazı aytkanda asman yerden tozok çoğun, beyiş asman yerden gelen. Düşünüyor musun kıskazı uşunday? Al beyiş, kanca adam bize daha tolboy, tozok kadar kanca adam bize daha tolboy. Uşunday, gelen adam. Lüt doğuyla maaba, yemi bu tozok kimlerin cayı? Bu kafirlardan, günahkarlardan, çekten çıkıp ketken, hadden aşıp ketkenlerinin cayı olur. Bu Müslümanların cayı emez, bizim cayı emez bu. Gördünüz mü? Hem biz daha oşunday çekten çıkıp kafir olmuşuz direkt de. La bize fi ahkoba. Al tozokun içinde ahkop.
Hukup деген söz uzun vaqt tura beradi. Hukup деген bunday tushungula. Hukup деген Jönele namaz okubay жүрген киши телевизорду карап жатат, намаз окубайт. Эстебе, ишинде эле жок, оору эмес, соо эле. Диванда чакан жатып намаз окуган киши 80 укуп. 80 укуп. 80 түйүн. Ар бир укуп, ар бир түйүндө 1000 жыл. Көрдүңөр кандай экен? Шунчалык узак моелет азап тартып калат. Бу намаз окуган жөнүндө. Эмки жумада иншалла буйруп насип кылса namaz okubay жүргөн, namaz таштап окубай жүргөндөр жөнүндө бир маселе кылабыз. Буну Рияз Салихин китептин шархында Пайгамбар Алейхиссалам айткан буну. Şu Пайгамбардын сөзүн биз силерге жеткизип кана коебуз. Бу намаз окубай жүрүш капыр менен мушрик, шерик келтирген эң Аллага шерик кошканда эң чоң күнөөкөр адам да Алла Тааланы кечпейт. Ошондой намаз окубай жүргөн киши капырга окшоп, мушрикке окшоп калат да. Ошонун Müslüman menen kafirdi, müşrikin ayırmazdı bu. Böyle acayip durarsa bu namaz dedi da. Namaz okuduğu zaman anda müşrik okuşan kafir okuşan kaldı. Düşünüyor musun? Bu yönde bayağı kılavuz der. Yemin düşünmeden inşallah. Akkab degen, şunu düşündüğü adamda 80 yıl bir gün namaz okuyan kişinin cezası 80 okup. 80 yıl. Her bir yıl 80 okup dışında 1000 yıl var da. Bu zaten uzakta mı? Esepsiz uzak. Böyle tozakta kalıyor. Bu şunda ya. Düşündüğümde uşunday. La yazukuna fiyya barola şaraba. Al tozok içinde de muzdak içimlik yok de. Muzdak su da yok de. İlla hamin ve kasab. Bırak mine var. Kaynagan kaynak su. Sana kan erin gana var dedi. Kaynagan kaynak su. Kan erindi kim içer? Bunu perişteler kolunda temirden bolgan soyulu var. Kamçısı var da. Oşunu su da bir yazar, oşan içiren. Kursağım açtı dese, tozokun tüyünde bir zakın darak var. Mömözü şeytanın başındayım. İşi tolgan kişiler de uşunu jegizer. Al hiç tamakta ötmeydi. Bırak zorda bir jegizer. Görüyor musun? Al tamaktan ötmeydi o diye. Hep uşunu jegizgende aşkazanı ezilip bu derge düşüp kaldı. Bu kişiler de erip gider. Görüyor musun? Yeki bu ortada işe karnı üzülüp düşüp kaldı. Жыртып кетип барды. Ушундай тамактар бар, көрдүңүзбү? Мына гасак деген ушундай. Ва жазаан вифака булардын кылган күнөөзүнө намаз окуган, арам жеген, ишенбегенине жаза дейт да, туура жаза бул. Адилет жаза деп атат. Иннахум кану яжуса булар дейт, кыямат күндө эсеп беришти ойлобойт эле, үмүт кылбайт эле дейт. Vakkaza bir adı kizaba bizim hayatlarımız yalanla çevirdi. Ben böyle okudum şundaydı. Kim var görüp götürür? Kur'an'da ayda öğret. Kur'an caza öğret degendir o. Bu diyen duramaz al. Yaman söz bu. Antalya'da başlayacak. Adam boşu ben kabul oldu yine çıkmıyor da. Ancak bu Kur'an, bu Allah'ın sözü de. Bu perişten de peygamber sözü demez. Bu Allah'ın sözü. Bu vahiydir. Vahiyden kabar oldu düşken. Kabar düşündür adama. Naba degen kabar degen. Kabar düşündür adama dedi. Kabar oldu düşken. Osmos. Cebrail perişte osmos söz kılıp жеткізген да Пайғамбар салам. Пайғамбар салам жаттаған аны. Егер Алла Таала айтқан, Мұхаммад, сен Құранды ұмытып қалған деп ершіп тіліңе бұлдыратып қиналмай қой. Біз сенің ішіңе жүрегіңе Құранды жайғастырып қоямыз деген. Ошон үчүн Алла Таала пайғамбардың ішіне жүрегіне Құранды толтырып қойған үшін пайғамбардың өзі сауатсыз болған, жазушы оқып білмеген. Бірақ Құран ішінен шыға береді. Алла Таала не қылған? Жүрегіне толтырып қойған. İlimde Allah Teala kanalını şuna kılıp verir. İsa Aleyhisselam, yaş, büyük, beşikte жатады, söylüyor adam. Böyle Allah Teala kanalını söylüyor şu yaş büyük diyor. Lakin İncil'in içine jatkı koygan. İncil'de jatkı bilir. Tavrat, Musa Aleyhisselam, Tavrat'ta jatkı okuydu. Tavrat deyen kitabı. Bu da Kur'an'dan ayva şoň. İçinde parça başta rızık koygan içinde sen. Uşunu jatkı okuydu. Görüyor musun? Uşunu Allah Teala ilimde jatkıladı özüne. Ve kulle şeyin ahsanu kitaba. Her bir neseni biz kitapka жаздырып koyganmış deydi. Her birinin ilimde ekiden perişte var. Biri oң жағындағы kılgan жақсы işini, sol жағын жаман işini жазып турат. Alır men buna size qaytып беріп жатқан маселени баянды. Уже жазып атат бияқта бирөө. Көрдүңөрбү? Мына ошо айтып. Her bir neseni biz kitapka жаздырып koyганmış deydi.
Ha? Fazuku falan nazar ile azaba. İyi tozaklı girenlerge azap tartkıla, sizlerge azaptan başka nesi göğütülmey, azap göğütülmey deydiler. Allah tozaklı gireni saklasın kısası. Emi tozaklı sıfatlı kişi ne ayttık ha? Emi beşli sıfatını aytar. Kur'an okuzan bu metinde tozaklı sıfatını aytırsa, ikinci bede tutup beşli sıfatını aytır. Bunlar beşke girenler kimler geledi? Ayette kanday çirkalçılıklar var ha? Şunu aytır, kara. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lil muttaqine mafaza hadayqa ve anaba ve kuvayba atraba ve kıyasen diyaka. Alemi de iman getirgenler, Müslümanlar, takvalar üçün, жақсы адамдар, солықтар үшін, ha? Бұларды біз дейді, бейішке кіргіземіз дейді. Бейішке кіргізіп, бейішменен сыйлаймыз бұларды дейді. Анын ішінде жүзімдер бар дейді. Окыбай Батырова деген тең жаштағы қыздар бар дейді. Біреуі кәмпір, біреуі елуге шыққан, біреуі жас қыз емес екен. Бардың жашы, бойы, реңі бүп-бір дейді. Бардың 16 жастар. Осындай қыздар бар дейді. Vakasen dihako, jana işi tolgan işimdik, kaniyak, şarap, şampan kuyulgan, vino kuyulgan işimdikler, ıstakan rümpalar, altından gümüşten olan keseler var, işi tolu işimdikler. Onu işimdik içkende de, senden artık da kalmayın, toymayı kemik de kalmayın dedi. Yetişerlik, normali. Ama şunday beredigen, şunday, kuyuladigen. Anın içinde de жалған söz, жалған lağma deydi. Bağı anegöze жоқ deydi. Ayada жалған söz söylüyor, болмайды deydi. Бұл deydi. Sizlerin Rabbinger'in sizlere bergen sıylığı. Uşunday nesneler bizni kütüp alады da. Бұл nerse özüne adam gidip kalmaydı. Anın için tarat alış gerek, anın için kusul kılış gerek. Anın için namaz okuş gerek, anın için ilim okuş gerek, anın için zakat veriş gerek, acığa barış gerek. Büt İslam'da 5 farz var mı? 5 farzını atkarış gerek. Birinci la ilahe illallah iman getiriş gerek. La ilahe illallah iman getirildiğinde 5 yıl namaz farz olur. 5 yıl namaz okuş gerek. 70'e çıkan 4-5 çalmanın dekabr ayında operasyon başlayatında gusül mü eken bilmeydi, ya kampir bilmeydi. Ya çalın karavatma, geçip koyan, artık geçip koyan kampiri bilmeydi, ya özü bilmeydi. Bunlar usul eken. Allah Teala 40 farzını farz kılgan. 40 farzdan burun mineli farz kılgan. Aytıklarsa mineli farz kılgan. Usuldu farz kılgan. Yuğunuştu farz kılgan. Görünler mi? Usul tarat bol bolsa, namazga jakın jolova deydi Allah Teala. Usul mine bilesin mi desem, 70 çıkan çallar. Usul mine bilmeyimiz deydi. Ya kampiri bilmeydi, ya özü bilmeydi, görünler mi? Ya. Ne? Juğunu. Usul degen juğunu degen söz. Torasına verdim. Usul degen düşünmedin anam. Juğunu degen söz. Dışka düşüş, vaniyaka düşüş. Düşünür mü? Uşunu bilmeydi. Ankeni şariatın yolunda ötkenden keyin erkek menen katına juğunuş farz bolot. Bu farz bolot juğunuş. Bunu bilmegende bilip alırlar. Birinci juğunuşta 3 farz var. Birinci oğulga 3 yolu su alış gerek. Karkara alış gerek. İkinci murunga su alış gerek. Murunu kanca açış gerek. Üçüncü başına değil polnu juruşu gerek. Erkek dahi katın da uşunda alış gerek. Düşünüyor mu? Bunu usul değil. Ertemenen bir jol junub koysanlar bolot. Her bir reisle junub jürmek kıynalı. Bardın çoğultu bir junub koysan bolot. Düşünüyor mu? Jengildik bir abi. Eğer deydi Allah Kur'an'da ne oynadı? Eğer sizler saparda olsanız, saparda olsanız, su tapmasan, su yok juğunmanға, anda tayamağıl deydi. Tuprak menen tayamak iş gerek. Tayama da farz, tarat da farz, usul da farz. Düşünüp atırlar mı? Tayamanı kandık var, bilesizler mi? En oğay nerse. Buna duvarlar bolaveradi, aktar bolaveradi, asfaltda bolaveradi, taştagı, kumdagı, yer cinsine bolgan nersenin bardыгы usul tayamga jaraydı. Jıgaç bolbaydı biroq. Düşünüyor mu? Kolunu suyköysün, bestine suyköysün, daha kolunu suyköysün, bu koluna. Boldu, şimdi namaz okuyup veresin.
Су табылгыча. Ошол намаз, ошол таяма канча намаз болсо жарай берет. Су табылгыча. Су табылганда таяма автоматически кетип калат. Усул таратылыш керек болот. Түшүнүңөрбү? Бул таяма Алла Таала үчүн таяма кылып койду. Жеңил кылып коет да, жеңилдик кылып коет. Vaqt asqarib oladi. Bu yoqda vaqt oyatlar ko'p. Yawma yaqumu ruhul malaku saffa. La yatakallamu illa man ajmahu rahmanu va qala sawaba. Qiyomat kuni ferishtalar, ruh degan Cebrail ferishta, ferishta eng cho'ng, 360 qanoti bor. Gün başı bilan gün başıga qanotini yashib yetib ketadi. Gün başı bilan gün başıga ko'z ochishga yetib, gün ochishga yetib boradi. Shunday cho'ng ferishta. Bu vahiy olib kelgan, Qur'on olib yetkazgan ferishta da. O'sha ferishta deydi, sap-sap bo'lib tizilgan ferishtalar mana qiyomat kuni keladi, tizilib turadi dedi Alloh aslida. Hech kim suylamaydi. Ferishtalar hech kim suylamaydi. Biz odam bu yoqda emas, ferishtalar suylay turadi. Biroq suylasa nima bo'ladi? Qola savoban. La ilaha illa anta degan so'z so'zlaydi. Senden başka ilah yok ya Allah, sen bana varsın degan söz saydı. Şu söz aytып turishadi ferishtalar. Zalika yawmul haqq. Mana oşol gün qiyomat men aytib atqana, bu haqiqat, shundiq deydi. Bu shundiq haqiqat deydi. Haman şaataqidar muhaba. Kim qalasa Robbisinin joyidan joy olsin deydi. Kim qalasa beyishdan joy olsin deydi. Kim qalasa ibodat qilsin deydi, iymon keltirsin deydi. İnna azarnak azaban qariba yawma yazmar maqada yada ve yaqul kaviyatan turaba. Kıyamet günü bir adam qaraydı. Özünün delazına, özünün delazına qaraydı. Ko'radi özünün delazını. Albatta men sizlarni yaqinda bo'la turgan azab men eskertib ataman deydi. Payg'ambar alayhisalom aytadi. Yaqinda bo'la turgan azab men sizlarga eskertaman deydi. Kıyamet günü bir kişi özünün bu dünyada kılgan işin körüp koluna alat devasın dedi. Anan kafir aytadi, "Qanday men toprak bolup ketsemchi" deb. Ankenim ne şu toprakты degan misol kelib atadi. Büt canlı canavar, hayvanatlar, mallar, japayı bolup, домашний hayvanlar bolup. Müyüzü var eski, müyüzü yok eski süsken bozo. Müyüzü var qo'shqor. Müyüz yok qo'shqor süsken bozo. Bunu qasos deydi. O'ch alış başladı da. Birovni sökkan bozang, birovni urgan bozang, birovni malın tartib olsang, birovni hiylatsang qasos alınadi. O'shaning uchun hech vaqtda birovni xafa qilmash kerak. Qasos o'ch alınadi da. Tushundingmi? O'ch alish başladı yerda. O'ch alib bitgandan keyin hayvonotlar bir-birini o'ch alib bitgandan keyin birov tishlagan, birov tepgan, birovni süsken bozo o'ch alib bitgandan keyin bularni toprak bo'lib aylanib toprak bo'lib ketadi bular. O'shani ko'rib turganda kafir aytadi, men de o'sha hayvonga o'xshab toprak aylanib ketsamikin deb aytadi. Ko'rdingizmi qanday ekan? Yaratani kun turib degan, qanday men toprak bo'lib ketsam degan ma'noda. Dağı Adam Aleyhisselam bilasizlarmi? Birinci adam, birinci atağız. Topraktan yarattı Allah Teala. Topraktan. Ankeni bardığı adamın jaranliginde menden jaranat deb qamış özün büyük sözdü da. Özü ketdi büyük bolçu. Oşon üçün Allah Teala qamışты ört qaptaydı. Qamış örtten atқан көрөсүңөр, özün büyük tutkan tekebir olup özün jogorу tutkan kişini tozakka girip barат da. Qamışты misal болады deydi. An terek de uzun östü da. Menden jaratат, men de büyükmün dep başka ösümlüktür da. Allah tereke mömө hasıl kılgan жоқ, mömөлөбөйт терек. Toprakçı, bardığı men üstünde tevelep жүрөт, men bardığı üstünde pasmın. Meni tevelep жүрүшөт, meni üstünde bazıp жүрүшөt, kakırıp tükürüp büt nazasın barını жерге тастайсың, таштайсың. Ошондо менден жаратпайт деп өзүн пас алды да. Ошон өзүн пас алган үчүн Алла Таала эмне кылды? Топурактан жаратты адамды. Көрдүңөрбү? Топурактан жаралган адам, шайтан оттон жаралган. Ошондо шайтанды адамга сажда кыл дегенде, бүт периштелер сажда кылды, шайтан сажда кылбады. Неден? Бул кара ылгайдан, балчыктан жаралган. Мен буга сажда кылбаймын. Бул жаман dedi da бизде. Men жакшымын dedi, men оттон жаралган. Men оттон барды коркот да, барды күндүрүп таштады. Men жакшымын dedi da. Ошон үчүн Алла Таала эмне кылды?
шайтан кылып абади отко кире тоңуп таштады да. Көрдүңөрбү? Тобаны кабыл кылбай койду. Текебир болду. Ошон үчүн текебир болбош керек. Анан бу шайтан не болот? Мен оттон жаралгандан көрө, шайтан болгондон көрө, топурактан жаралган адам болуп жакшы болмок экен. Анткени адам алсам бешикке кирип атат да. Мен бешикке кирмей экем деп, топурак болуш үчүн шайтан да каалап коет деді. Көрдүңөрбү кандай болот? Бул наба деген, кабар деген акборот, мындайча жаңылык. Алла Таала бизге кабар кылып айтып атат бул боло турган нерселерди. Ошон үчүн муну биз кабардар болушубуз керек. Муну билишибиз керек. Кыямат күнү эмне болот экен, бизди эмне кандай күндөр күтүп турат экен, муну билишибиз керек. Вот таргабу табакан табак деген аят бар, ушунун тафсиринде эмне деп айтат? Азыр бир минут. Алла Таала bir insanды жаратышты кааласа, bir периште жиберет. Ол периште келип, эненин курсагында, рахимде жатында 4 меселе өмүрүн, ырыскызын, ажалын, бактылуубу, бактысызбы, бейишке барабы, тозак барабы, ушуну жаздырат. Анан бул периште чыгып кетет. Башка периште келет дагы, бул туулуп балага кылышы, бойго жетиши, оны оңго чыккыча сактайт. Шайтандан, оорудан, кырсыктан, баладан сактайт. Анан оңго чыкканда эки периште келип бияңа отурат, экөө экеге. Бирөө кылган жакшы иши, жаман ишин жасат. Анан периште ошого өткүзүп берет да адамды. Өткүзүп берип туруп бул кетип калат. Жана экөө эки периште 80-70ке чыккыча жазып ала берет. Ажырабайт да сенен. Азир алейхисалам келгенде бул экөө дептерин жыйнап бул таштап кетет. Азирдин колуна таштап кетет да. Азирдин колуна өтөсүң. Азир жанды алып туруп сени менен кошо мүрдөгө сени ээрчип барат. Мүрдөгө барып биз коюп кайтабызбы? Ошол жерде эки периште чыгат, мүмкүн деген. Ага тапшырып, анын алып Азир алейхисалам ошол жерден кетет. Анан ал эки периште эне сабак сурап калат да. Мен Роббуке ома динек ома набиюке дейт да. Роббуң ким? Роббум Алла. Динин кайсы? Динам ислам дини. Пайгамбарың ким? Мухаммад алейхисалам. Ушул сөзгө жооп беришиңер, жаттап алышыңар муну. Буктап түшүңөр айтышыңар керек. Аерде атаң жок, айтып бере турган моло жок аерде. Өзүң жооп бересиң. Ошон үчүн буну жаттап алыш керек. Анан бул периште чыгып кетет. Кыямат болгондо васикун, айдоочу, жетелөөчү периште келет. Ал келип анан сени жетелеп, эки периште эки ягын жетелеп. Жанагы якты делаңы жазган 70 жыл сени менен кошуп жүргөн периште келип, сени апарып макшарга апарат. Сот болгон соттун алдына астына апарат. Жанагы делаңы мойнуңа илип коет. Оң колуңан берет, сол колуңан берет. Бир кылган ишиңе ошо эки периште күбө болот. Пайгамбар күбө болот. İmam göğülüp, Kur'an göğülüp. 5 kişi gönderdi. 5 свидетель, 5 күбө, сот, Allah, günahkar biz. Ушундай болот. Түшүндүңөрбү? Биз ошого кетип атабыз. Ошон үчүн наба деген ушудан кабар берип атат. Ушундай болот деп. Шуну билип алгыла деп. Амин. Алла Таала имандар саламат, жүзө, жагык, мартабалар, балат, ырыскыларды кенен. Азыр ушунда кандай чоң болсо, бейиште чоң отуруш насип кылсын. Ушундай кыйынчылыктардан, азаптардан өзү сактасын. Момун адамга кыяматтын бир күнү бу дүйнөнүн 50 миң жылы барабы болот. Момун адамга 4 рекат парз намаз окугандай, же 2 рекат азыр намаз жума окугандай убакытта бейишке киребиз. Ушунчалык тез болот. Алла Таала ошондой 4 рекат парз окуп бейишке киргендей убакытта бейишке киришти насип кылсын. Аллаху акбар. Алла бербесин. Анан мону киргизип коесуң.